Ikaze kuri Home News TV turabasujeho muri hirya no hino mu bice bigiye bitandukanye tubifurije gukomeza kugubwa neza amahoro y'Imana bane namwe muri Republika ya Demokarasi ya Kongo ikiri kuvuga ubu nuko ingabo za Fardc zabujijwe kongera kugaba ibitero ibyo byose kure mu 23 muri ya gahunda y'amahame ya kubahiriza agahenge bemeranyije mu masezerano yabereye Hedwa muri Qatar. Turaje tubigarukeho ibi byatangajwe rero na Generali Makenga Generali Masuzu Pacifique akaba ari we rero ukuriye ubu division ya gatatu hariya muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo aho yatanze ubu butumwa biciye kuri Telegram. Turaza kubabwira ko 23 iri gushinjwa kwica abahinzi 169 ibashyekaho ko ari abo arwanye ba FDLR. Byose rero n'ibindi tutababwiye muri aya masaha turaje tubibabwire cyangwa se tubabwiye muri zipfunyapfunyo. Reka tuze byose tubirambura. Ibuka gukanda kuri subscribe, like, share ndetse na comment. Turabasuje kandi aho muri hirya no hino mu bice bitandukanye yaba iby'u Rwanda, Burundi, Uganda, Kongo, Tanzania, Kenya n'ahandi muri Afrika yose muri rusange, ku isi yose, muri Amerika, Iburayi, Aziya ndetse n'ahandi muri za Oceania. Twese twizere ko mukomeze kubera neza batabeze neza Imana iborohereze. Reka tuze rero tuyarambura. Reka dutangirana amakuru yacu rero twihuta cyane dukubita turagura baraza kunyihagarira ijwi ryageretse ameze neza gripe izaze kukira rwose zibereye nabi. Fardc rero ubundi yategetse ingabo zayo kudatera 23 igisirikare cy'igihugu cya Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyahaye ingabo zacyo n'abazifasha ku rugamba amabwiriza mashya yo kutagaba ibitero byose ibyo byose ku mutwe wa Ebo 23 n'amabwiriza rero ubuyobozi bw'akarere n'ubundi ka gatatu ka gisirikare k'ingabo za Fardc n'ubundi kataze kuwa 25 Nyakaga 2025 hakaba n'ubundi rajyanye n'ibiganiro byaduhabye shasa yagiranye nayo 23 bamaze igihe n'ubundi baganira ku kurebera hamwe uburyo bahagarika iyi mirwano. Umuyobozi rero wa kariya karere ka gisirikare Liyetona Generali Masuzu Pacifique we bagabo bakomeye cyane mu butumwa n'ubundi yahaye abasirikare yifashishije n'ubundi urubuga rwe rwa Telegram yagize ati mwebwe Fardc n'ingabo z'inshuti zacu mugomba guhagarika kugaba ibitero kuri AFC 23 ikorera hariya muri Kongo. Nubwo baregeje akandi karogoti AFC 23 akarongo RDF ubona ko bagikomeje kunobeka akantu ko RDF n'ubundi bafasha kandi ibirari byo babaganye ko bikurura n'ubundi umwuka mubi hagati y'u Rwanda na Kongo. Basuzu rero basuzuga icyakora yamenyesheje ingabo zo ku ruhande n'ubundi rwa leta ko zemerewe gusubiza n'ubundi mu gihe zaba zitewe n'ubwazi ariko nabwo zikabaza gutegereza guhabwa amabwiriza. Ubutumwa rero n'ubundi bw'uko Fardc n'ihuriro ry'ingabo zikorana nayo batagomba gutera 23 bwoherejwe abayobozi b'ingabo mu ntara n'ubundi za Kivu zombi ndetse naho bita muri kopi yabwo inoherezwa cyase kopi yabwo inoherezwa umugaba mukuru n'ubundi w'ingabo za Fardc ndetse na Minisitiri w'ingabo n'abashinzwe ubutasi n'ibikorwa bya gisirikare. Fardc n'ubundi rero yasabye ingabo zayo kudatera 23 mu gihe hashize n'ubundi iminsi imirwano ikomeye isakiranya n'ubundi huriya mutwe n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo cyangwa se za leta ya Kinshasa aho Kinshasa n'ubundi kandi nayo 23 bamaze hafi ibyumweru bigera kuri 2 basigiye amasezerano y'amahame y'ingenderwaho cyangwa se baziriza amasezerano yabereye Idwa muri Qatar haganisha ku guhagarika intambara. Gusa huriya n'ubundi mutwe ushinja leta kuba yarananiwe n'ubundi kubahiriza ibyo bagiye bemeranya. Umuvugizi wa AFC 23 mu bya politiki Lawrence Kanyuka kuwa gatatu n'ubundi yagaragaje ko kuva ari amahame n'ubundi yashyirwaho umukono kugeza kuri 30 cyangwa se ku itariki ya 30 Nyakaga ingabo za leta n'ubundi zakomeje kugaba ibitero mu duce turimo udutuwe cyane n'abaturage mu ntara za Kivu z'Amajyepfo y'amajyepfo y'amajyaruguru. Bishimagirwa rero cyangwa se bishimagira ko zifite n'ubundi mugambi wo gukomeza gushoza intambara. Gusa biragaragara ko noneho kera kabaye
hashobora kuba hari igisubizo cyava muri biriya biganiro kuba biyemeje kuba bagiye guhagarika ibirwano cyangwa se bagiye kuba bareka gukomeza kwataka umutwe wa M23. Gusa ku rundi ruhande M23 rero nayo yamaze kuba itangaza ko yarekuye imfungwa z'abarundi. M23 yarekuye abafungwa b'abarundi. Ubu ku buryo tugeza aya magingo hari benshi batangiye kugenda rwose bataha, ubwo bigaragara ko rero n'ubundi M23 nayo hari intambwe yateye nyuma y'uko Fardc nayo iberetse ko ifite gahunda. Gusa n'ubundi UNGHLO umuryango n'ubundi n'ishami rya UN rirashinja M23 kwica abahizi bagera ku 169 babita cyangwa se babitiranyije n'aba FDLR. Uyu muryango w'abibumbye rero biciye mu biro n'ubundi byawo bishinzwe uburenganzira bwa muntu washije n'ubundi umutwe wa M23 kuba muri uku kwezi kwa Nyakanga warishe abaturage b'abahinzi bagera ku 169 bo muri teritwari ya Rucuru mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Raporo rero ya biriya biro ivuga ko ibikorwa bya M23 byiciwemo n'ubundi bariya abaturage byatangiye ku wa 9 cyangwa se ku itariki ya 9 z'uku kwezi 2025. Ivuga ko rero abishwe ari abakekwagaho kuba n'ubundi ngo abarwanyi b'umutwe wa FDLR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Ibiro ntaramakuru Reuters by'Abongereza rero nabyo byasubiyemo n'ubundi iriya raporo bigira biti abasivili by'umwihariko abahinzi bakambika n'ubundi mu mirima yabo mu gihe kitabira bagabweho ibitero. Mu gihe rero ngo bagabweho ibitero bigumiriye mu mirima yabo kugira ngo bataza kuba bicwa. Umubare w'abapfuye rero mu by'umwihariko ngo ni munini cyane, ukomeje kwiyongera, byibura abagera ku 169 nibo bamaze kuburiramo ubuzima. Uyu muryango kandi ukomeza uvuga ko abishwe bari ahantu n'ubundi hakure cyane ku buryo byagoranaga n'ubundi ko barirwa cyangwa se bagatabarwa n'uwo ari we wese. Imwe mu mpirimbanyi n'ubundi z'uburenganzira bwa muntu muri RDC yabwiye Reuters ko abishwe biganjemo abo mu bwoko bw'abahutu, bakaba rero baricishijwe imipanga ndetse n'imbunda. M23 biciye muri perezida wayo rero Bertrand Bisimwa yamaganye cyane ibyatangajwe n'ubundi na biriya biro bya Loni, ivuga ko ari icengezamatwara risanzwe rikorwa n'ubundi n'abantu bakorera mu kwaha kwa leta ya Kongo, ko ibyo bavuga byose ari ibinyoma. Yabwiye Reuters ati turizera ko n'ubundi mbere yo gufata ibihano ibimenyetso n'ubundi bikwiye kubaza kugaragazwa biciye mu iperereza. Uku kwihutira n'ubundi gutangaza amakuru atabaje kugenzurwa neza n'icengezamatwara, icyo rigamije rero n'ubundi kizwi gusa ni ibiro bya Loni nibyo bibizi bishinzwe n'ubundi rero ku burenganzira bwa muntu, ariko ubone ko ngo barimo baragenda rwose bagoreka ukuri. Yuzemo kandi atangaza ko byatangajwe rero mu bigaragara ngo ari umugambi wo gusiga icyasha uriya mutwe usanzwe ukorwa n'abakozi n'ubundi ba leta ya RDC bakorera n'ubundi muri uriya muryango. Ibirego by'uko n'ubundi rero 23 yishe bariya basivili bije bikurikira n'ubundi ibitero uyu mutwe muri uku kwezi n'ubundi wagabye ku birindiro bya FDLR mu duce turimo n'ubundi Kazaroho kari hafi ya parike y'igihugu ya Virunga muri teritwari ya Rucuru. Usibye kandi ko M23 muri bicaye kuri komiseri mukuru n'ubundi ushinzwe uburenganzira bwa muntu muri Loni bita Volker Turk yanashije kandi
kandi ingabo za leta nazo za RDC kuba muri uku kwezi nazo kwa Nyakanga nazo zarakoze ibikorwa bihonyanga uburenganzira bwa muntu zifatanyije n'ubundi n'abafatanyabikorwa bazo barimo Uburundi, barimo Wazalendo ndetse n'imitwe ya FDLR. Twongere kugaruka mu kanya.